Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ето, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 60-62-3 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва вистината ќе побараме во интервју со генералот Анто Пркачин, како што ја најавив минатата недела. Некаде крајот на март, почетокот на април, во еден Facebook статус кој го објавува на социјалните мрежи, Лјупчо Ѓоргиевски дава парче од некои 6 минути од интервјуот пред 2 или пред 3 години на генералот Анте Пркачин. Во тој интервју тој дава една контраверзна теза дека албанците во Косово, македонците и бугарите најдобро поминале во текот на Втората светска војна, бидејќи многу не го слушале Јосип Броз Тито, си воделе некоја своја автономна политика за разлика од Срби, Хрвати, Босанци или на просторот на поранешна СФР Југославија кај што загина повеќе од 1 милион или имало повеќе од 1 милион жртви во текот на Втората светска војна. Во Косово има многу малку, во Македонија некаде 20-24 бугарите има многу малку жртви. И суштината на таа теза на генералот Анте Пркачин е дека тековите на Втората светска војна и тој конфликт на големите сили, дали учествувале југославенските народи или не учествувале југославенските народи, ќе завршил со пораз на Хитлер или со пораз на Хитлерова Германија. И дека македонците, албанците и бугарите најдобро поминале, бидејќи најмалку ги почитувале стремежите, желбите, барањата на комунистите, на Тито, на Јосип Броз Тито и така натаму и така натаму. Врз база на тие 6 минути од интервјуто со генералот Анте Пркачин, кога ја правиме последната турнеја во Хрватска, снимаме 4 интервјуа, го бараме генералот Анте Пркачин, некако успеваме да се договориме, во минут до 12 успеваме да го снимеме тој интервју и сакаме да го снимеме тој интервју токму на тие теми, тоа што го објавува Лјупчо Ѓоргиевски, тоа што го кажува Анте Пркачин, да направиме некоја реминисценција или да направиме некоја историска оценка на тоа што се случува во текот на Втората светска војна. Меѓутоа некаде после 30-35 минута интервјуто излегува надвор од контрола и завршува како што завршува интервјуто со Стефан Влахов Мицов. Трае некаде околу 56-57 минути, има спектакуларен крај. Спектакуларен крај како во некои 25 или 30 интервјуа во изминатите 20 години на мојата кариера, завршува со бегање на хрватскиот генерал од интервјуто во емисијата во Центар. За да ви објаснам кој е Анто Пркачин или како го нарекот лажен, контравезен хрватски генерал, еве ги. Овие се текстови кои вие можете да ги најдете на социјалните мрежи, како што пишува Национал, хрватскиот Национал, тоа е некаде 2004-2005 година, крвава војна на посавските генералски кланови. За поколот е крива полицијата која се плаши од Крулјац и од Пркачин. Па подоцна имате одредени текстови Ал Џезеира. Бошњаците се полународ, рече Пркачин, кој е осомничен за воени злосторства. За некои прашања кои се поставени во овие текстови, ние разговараме со Анте Пркачин, тоа се некои злосторства во текот на Посавина, кај што има убиено српски цивили и така натаму и така натаму, и тој се обидува нешто тука да објасни. И тоа суштината на тоа што како завршува интервјуто е прашањето на Јасеновац. Тоа не е македонско прашање, знаете, гледате што прават србите. Сними оној филм Дара од Јасеновац, па ги изостро односите со хрватите. Јасеновац е некоја болка на поранешна СФР Југославија, дали има 700-800 илјади жртви, дали има 80 илјади жртви, и една жртва е многу, и тоа е суштината, нели, на тој конфликт кој го правиме со генералот Анте Пркачин. На крајот на денот или на крајот на целата оваа сторија која објавуваме, гледате како тој станува и спектакуларно заминува од емисијата во Центар. Јас постојано овие 20 години си ги поставам прашањето и си го поставам прашањето зошто луѓето ги напуштат емисиите во Центар. И други колеги поставуваат прашање, и други новинари поставуваат незгодни прашања, и тие ги носат соговорниците до зид, меѓутоа на ниту еден од нив не имаат напуштено интервјуа повеќе еден, 20 или 30. Тука станува збор за 25 или 30 учесници или луѓе со кои сум правил интервјуа, кои не можеле да издржат до крај и ги напуштат емисиите или го прекинуваат интервјуто. Некој на помалку спектакуларен, некој на повеќе спектакуларен начин. И веројатно одговорот лежи во, претпоставам, во некоја енергија што ја чувствуваат во текот на интервјуто, веројатно во погледот, веројатно во еден момент самите сваќате и разбираат дека нивните аргументи не се доволно убедителни да ги убедат гледачите во споредба со моите аргументи или енергијата која презентирам во тие интервјуа. На крајот, нели, да не говориме многу, погледнете го интервјуто, трае 57 минути, после 35-та минута почнува таа драмалетка, инаку во моментот кога го снимам интервјуто сум мртов болен, едва и говорам, што може да се примити во текот на интервјуто. И има еден дел каде што почнува генералот да објаснува дека македонците и бугарите се најслични
на Балканскиот полуостров. Сметав дека не треба тука брзо да му реагирам, бидејќи знаете, одите во Загреб да снимите одредено интервју, не одите тамо да правите конфликти или тензии правите на домашен терен. Сигурно не сте се кренали 1000 километри до Загреб или до Лјубљана, па тамо да правите одредени тензии. Меѓутоа не можете да помините во наводници преку такви навреди кај што ве споредуваат со бугарите. И на крајот кога се собори се на купче, и кога некој ќе помисли дека може во емисија во Центар да се игра дрн дупка, на крајот завршува као Стефан Влахов Мицов и као генералот Анте Пркачи. Останете со нас, погледнете го интервјуто, нема да зажалите. Добро вечер за Анте Пркачин. Добро вечер. Во Македонија ве представија како хрватски историчар. Ма нисам ја историчар, јас сам човек кога историја занима. И смо и веќе почели? Да, почнавме, да. Значи, хоби ви е историјата или историчар? Обавеза, морална обавеза. На овим просторима, било да си Хрват, било да си Србин, било да си Албанац, Македонац и тако далje, moraš znati nacionalnu povijest ili historiju. Poznavanje nacionalne povijesti je mjera domoljublja, to se mora znati. Меѓутоа, многу велат дека всушност знаењето историја или заглавувањето во историја е најкраток пат до пропаст на една нација, до пропаст на еден народ. Бидејќи тие што гледат во минатото во историјата, тешко може да видат иднината, така не ли велат. Меѓутоа, тука на Балканот од се се откажуваме, само од историја не се откажуваме. И сите имаме големи држави, големи истории, големи приказни, а на крај сиромашно живееме. Ovo traži precizan odgovor, ajde me ovo na hrvatskom me kaže. Кажем, овде на Балкану сви имamo велики истории, Да. велике приче, велике објашнења. Меѓутоа, сви оно сиромашно живимо, бедно живимо. Točno. И да е историја најкраći пут до пропасти една држава или една нација. Da smo mi svi jednako krivi za to, onda bi ovo tvoje stajalo. Ali isključiv krivac za sve nerede na ovim prostorima, nakon Berlinskog kongresa, nakon 1878. isključivo je Srbija. Vidite da se protivnici mijenjaju. Srbi se stalno tuku, prvo se tukli s vama Makedoncima i sa Albancima. Od 903. ne znam hoćemo li ulaziti u to. Znači, protivnici se mijenjaju, a srpska strana ostaje. Ratuju s muslimanima u Bosni, ratuju sa Hrvatima i u Hrvatskoj i u Bosni. Ratuju sa Crnogorcima, ratuju sa Makedoncima, ratovali s Bugarima. Велат само со романците не војувале, бидејќи имат кралски семејства кои си даваат, кои си зимаат. Кралицата, например, на Југославија беше од Романија, романско потекло имаше. Меѓутоа, да се вратиме на ова зошто ве погонив. Поранешниот премиер на Македонија, Љупчо Ѓорѓиевски, лидер на ВМРО ДПМН, ВМРО е нели блиска партија со ХДЗ, уште во историско време ВМРО со Павелиц, со НДХБ блиски, така натаму. Владо Черноземски, нешто ќе ве прашам и за тоа. Пред 2 дена, значи пред 2 дена, објавува еден пост на Фејсбук од една ваша дебата. И вели шокантни информации за Македонија од хрватските историчари. Дека вие сте презентирале шокантни информации. Кои шокантни информации Анте Пркачин ги има презентирано за Македонија, за да може да го постира поранешниот премиер на Македонија? Pa prvo bi dozvolili da izrazim svoje zadovoljstvo i zahvalnost vašem predsjedniku. To je ipak kompliment. Kad predsjednik, ozbiljan čovjek, predsjednik jedne države se osvrne na ono što sam ja rekao. Iznenadilo me. Kamo sreće da hrvatski premijer Andrej Plenković mene ozbiljno shvaća. Onda ne bi bilo cirkusa u Crnoj Gori. Ja sam Andreja Plenkovića prije 3 godine upućivao da poništi ništetan ugovor Hrvatske države sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Jer Srpska pravoslavna crkva izaziva politički nered u Hrvatskoj, politički nered u Crnoj Gori. Srpska pravoslavna crkva je srušila vladu, ona ruši i naciju i državu u Crnoj Gori. Da je mene Andrej Plenković poslušao, jer da je Srpska pravoslavna crkva doživjela u Hrvatskoj ono što treba, da je poništen taj ugovor, da je ta nezasluženo stečena imovina vraćena Hrvatskoj državi, to bi bio poticaj i narodu u Crnoj Gori da izborni rezultati budu potpuno drugčiji i da mi nemamo sad, mi Hrvati, ne znam kako za vas, Makedonce, kosovske Albance, ali mi Hrvati smo u Crnoj Gori imali prijateljsku vladu i prijateljsku državu. Ovo sad što je došlo,
Ne mogu reći čak ni za ove da su neprijatelji. Ovo je jedna morfna situacija u Crnoj Gori i nitko ne zna kako će ona završiti. Ali što je zanimljivo, vaš premijer je vjerojatno inspiriran bio onim što sam rekao, da je Makedonaca, a ja to ništa izmislio nisam. I žao mi je što vam nisam donio na poklon knjigu Filipa Koena, ne znajući što je povod i što je razlog da vi hoćete sa mnom razgovarati. Donijet ću vam knjigu Filipa Koena i to 2 primjerka, jedan za predsjednika, drugi za vas, da vidite sve. Znači, ništa ja nisam od ne znam kuda usisao, nego pročitao u toj knjigi. Vi znači pročitavte? Volim ja čitati, kao što sam rekao. Ja rado čitam knjige, a Bog je dao da vrlo brzo pamtim, lako zapamtim i povezujem činjenice i tako. I pazite, kad ja povežem činjenicu da je u Makedoniji poginulo 20 Makedoniji, nego da je u Bugarskoj poginulo 20.000 ljudi u Drugom svjetskom ratu. Tu sam pogriješio, Bugara nije bilo 20 milijuna, nego 7-8 ili koliko milijuna, ali to uopće nije bitno. 20.000 gine Bugara, a 1.020.000 ili 1.050.000 Jugoslavena. Pa dobro, neka je nas, neka je Jugoslavena bilo 2,5 puta više. A koliko nas je puta poginulo više? Pa normalan čovjek se prvo upita zašto to. Pa nekada je 55 pati poveke. Čovjek se upita zašto to i dođeš do jednostavnog zaključka. Zapravo, a kad to povežeš sa činjenicom da na ovim prostorima od dolaska Hrvata, Srba, Južnih Slavena na ove prostore, pa do današnjih dana, nikada nijedna vojska nije toliko zločina počinila kao Titovi partizani. Ja o tome otvoreno govorim odavno, sad se smije govoriti. Jer su, kod vas u Makedoniji, ne znam, ali u Sloveniji i Hrvatskoj su otkopane mnoge jame, pa i po Srbiji čak, mnoge jame što su Brozovi, Zlikovci potukli ljude nakon rata. Dakle, pa, idemo ovako. Znači, vi smetate. To je ona vaša izjava koja citira pored od premijera Ljupčo Jurjevski. Vi smetate дека македонците и албанците не го послушале Тито. Tako je. И затоа македонците и албанците најмалку жртви Tako je. Има дадено од сите југословенски народи во Втората светска војна. Или како велите? На еден загинат македонец или албанец има 80 do 100 zaginati Hrvati, Srbi. Ovako, Hrvata sigurno, vjerovatno Srba i Crnogoraca manje, ali na jednoga poginulog Makedonca i kosovskog Albanca ginulo je 80 do 100 puta više Hrvata. Odnosno, na jednoga je ginulo 80 ili 100 Hrvata. Crnogoraca i Srba nešto manje, ili dosta manje, ali opet neuporedivo više. Ali sad idemo na knjigu Svetozara Vukmanovića Tempa Borba za Balkan. Niko zna čitati knjigu, sve mu je jasno. Svetozara Vukmanovića Tempa je poslao Broz u Makedoniju da podigne ustanak. Međutim, Metodije Šatorov, mislim da se tako zvao, ne mislim nego tvrdim da se tako zvao sekretar Komunističke partije u Makedoniji. Zahvaljujući Georgi Dimitrovu, koji je bio vrlo uticajan u Kominterni, on je dobio mogućnost da Makedonsku komunističku partiju poveže sa komunističkom partijom Bugarske i bio je zaštićen i nije morao podići takozvani narodno-oslobodilački rat ili narodno-oslobodilačku borbu u Makedoniji i zbog toga nisu ljudi ginuli, jer kao što su mudri Bugari odgovorili, rat se i tako rješava negdje na drugom kraju. Mi ovdje možemo samo uludo gubiti glave. Znači, Tito go praća Tempo. To je veka 43. To je 43. Ne, on je Tempa poslao 41. druge, odnosno 42. Mi to veke dobiva neku eskalacija 43. godina. Da. Tempo je znači predstavnik na Tito. Tempo je predstavnik Titov koji je išao tamo i 42. i 43. Da. Da podigne opći ustanak i na sreću makedonskog naroda. Makedonska komunistička partija je bila dio Bugarske komunističke partije i nije mogao preko makedonskih komunista kojih je bilo, nije mogao preko makedonskih komunista podignuti na takozvanu narodno-oslobodilačku borbu i ljudi su se spasili. Uključili su se u rat negdje 44. Mislim da su se Bugari uključili taman kad Toljbuhin i Ždanov, mislim da je to bio 9. mjesec 44. Nekada 8. septembri 1944. godina. Tako je, kad prelaze kod Negotina Dunav i ulaze u Jugoslaviju, idu prema Beogradu.
da se Bugari uključuju u Drugi svjetski rat. Međutim, Broz to nije slučajno radio, ljudi ne razumiju. Broz je taj rat bio čip za doći na vlast. Onda nije u rat ušao. Onda nije u rat ušao, ne bi nikada došao na vlast. Знаете, зашто е за нас интересно? Интересно е бидејќи тој конфликт историски меѓу Македонија и Бугарија трае веќе долго време. Да. Ескалира последните неколку години, кога Бугарија става вето на почнување на преговори на... To mi se nije svidjelo, ali to je činjenica. Да, тоа го направија. И сега имаме некако француски предлог кој треба да ги регулира односите помеѓу Македонија и Бугарија. Има неприфаќање од страна на македонските граѓани. Знаете, ние со едно подценување, понижување секој сме ги гледале, нели, бугарите, бидејќи во рамки на таа Југославија сме имале чувство дека сме доминантни, дека сме супериорни, сега ни е тешко да прифатиме некоја реалност дека тие се членки на ЕУ и на НАТО, а ние едва и станавме по промена на името членки на НАТО. И бугарите ги дефинуваме како фашистички окупатор во Република Македонија и тоа ги нервира бугарите, ги навредува бугарите. Меѓутоа некој јас сметам дека се фашистички окупатор во Македонија. Меѓутоа некои историски факти дека бугарите учествуваат во ослободување или во некои битки на просторот на поранешна СФР Југославија, 44-45 година низ Србија, делумно низ Македонија, Сремски фронт и така натаму, тоа се историски факти. Тоа не можеме да ги негираме. Pa vidi, ja tebe više pratim poznavajući historijske fakte kao što ti veliš nego makedonski jezik. I pak ti meni to, ovo traži preciznost. Da. Puno bolje je tvoj hrvatski, ja makedonski ne znam. Pa dobro, evo. Zato što su slični jezici, ja razumijem dosta toga. Evo sad da probamo da nije intervju. Da. Ja te ne bi prekidao, mi da, razgovaramo. Evo, čisto sad ćemo prevesti nekako nakratko. Mi Makedonci doživljavamo Bugare kao fašistički okupator u Republiku Makedoniju. I to odgovara realno. Nekim činjenicama to odgovara. I sad mi teško prihvatamo da Bugari su članice Evropske unije i NATO, da nam stavljaju veto. Međutim, neke istorijske fakte ili činjenice ne možemo negirati. To da su Bugari nakon 8. septembra 1944. godine učestvovali u nekim bitkama, na nekim frontovima, recimo Sremski front, niz Srbiju i tako. Da je veoma malo i u Makedoniju. I da je bugarska vojska nakon prevrata komunističkog i dolaska komunista na vrat 1944. godine i onog kraha bugarske fašističke države, oni su već učestvovali u oslobađanju delova Jugoslavije. Da. Međutim, kad već to diraš, moje poznavanje povijesti kaže, svi slavenski narodi na ovim prostorima su bliski, puno bliski nego što misle, i puno bliskiji nego što se ponašaju jedni prema drugima. Ali najveća bliskost je, opet po meni, između Bugara i Makedonaca. A dobro, rećemo... Međutim, čovjek je ono što osjeća. A između Srba i Hrvata, ili nije blisko? Objasnit ću ti zbog čega. I jezik, i karakter. Tako je. Mislim, između Srba i Hrvata... Ali znaš zašto? Dakle, jedan ozbiljan povjesničar koji u Hrvatskoj ne vrijedi za ozbiljnog, a ozbiljan je, zove se Dominik Mandić. On je 10 godina proveo kao redovnik u Vatikanu. A Vatikanska arhiva kažu ljudi da je 40 ili 48 km dugačak neki tunel u kome, dakle, sva arhivska građa. To kažem zbog toga što je čovjek imao na dohvat sve dokumente. I posebno mi je zanimljiva njegova knjiga Srbi i Hrvati, dva stara različita naroda. I zaista, Srbi koji su došli na ove prostore i Hrvati koji su došli na ove prostore, oni su potpuno različiti. Međutim, prije dolaska Srba i Hrvata, odnosno Hrvata i Srba, jer su Hrvati prije došli, dolazile su 3 slavenske naseobine prije Hrvata i Srba. To ti je razlog što mi i Srbi govorimo gotovo istim jezikom, a mi i vi sličnim jezikom. I Srbi su jedan dio tamo, što bi se onako figurativno, metaforički reklo, posolili, a Hrvati ovaj dio. Niti smo mi. Ima ljudi koji ne znaju. Oni misle da su došle neke silne kompozicije vlakova, pa dovezle Hrvate i stovarile Hrvate na ovaj prostor, niko drugi nego Hrvati ili Srbe. Tamo to je sasvim drugčije. Dolaskom Srba i Hrvata na ove prostore, bilo je tu raznih naroda, ali su posebno zanimljivi 3 slavenske naseobine. Prvo su došli Ikavci, pa Jekavci, pa Ekavci. Na što se to upućuje? Kad gledaš i čuješ kako govore Srbi i Hrvati.
ikavica, ekavica i ijekavica. Znači, i Srbi i Hrvati. S tim, po Konstantinu Porfirogenetu, a to je jedini pisani dokument istog vremena. Srbi su došli u mjesto, po njima nazvano Srbište, Tesalski temat, sjeverno od Soluna. A Hrvati su zaposjeli Dalmaciju, Panoniju i Ilirik. To nije rekao neki veliko Hrvat, nego je rekao Konstantin Porfirogenet. Dakle, ta antička Dalmacija, ona je bila malo manja nego sadašnja Jugoslavija. Dalmacija, a Panonija je išla od recimo te crte. Evo, kad rimsko, jer vama kao Makedoncima i to zanimljivo, kad Rim osvaja sve ilirske provincije, 200 godina su Rimljani ratovali na ovim prostorima i na koncu zauzeli sva ta ilirska plemena, pokorili i stvorili veliki, ogromni Ilirik, koji je dosezao današnja Slovenija, čak išao nešto i u Austriju, ulazio i u Mađarsku i tako dalje. I onda 7. godine nakon Krista dijele Ilirik na Dalmaciju i Panoniju. Dalmacija je išla crtom negdje od Rijeke prema Sloveniji, ali nije došla do Ljubljane, nego je pod Ljubljanom motala ta crta. Pa išla u današnju Hrvatsku, pa ispod Zagreba, čak ispod Karlovca. Pa onda preko Topuskog, pa preko Kozare, pa ispod Sarajeva, pa preko Zvornika i tako dalje, da bi motala negdje. Znači, cijela današnja Crna Gora je bila u toj Dalmaciji, današnja Crna Gora. Tu je dobar komad Srbije, jedan mali komad Albanije. To je sve bila antička Dalmacija, a ovo gore je bila Panonija. Pardon, nakon ovog velikog Ilirika nastaje jedan mali Ilirik. Sve te prostore su zauzeli Hrvati. Kad su Hrvati došli na ove prostore, morali smo 10.000 puta biti brojniji nego Srbi. Ali nismo bili brojniji od naroda koji je bio ovdje. Ovdje je bio slavenski narod i zato je Dominik Mandić samo dijelom formalno u pravu, ali on je stvarno u krivu. Nisu Srbi i Hrvati dva različita naroda. Jer različiti su samo Srbi koji su došli odnekud sa Kavkaza, a Hrvati zaista. Kažu da je prvo ime Kandahara prije 6.000 godina bilo Hrvatska. Mi smo krenuli iz današnjeg Kandahara, pa smo išli koje kuda do Evrope, pa se spuštali ovamo. Dakle, i ovaj jezik koji mi govorimo, to nije niti hrvatski jezik, niti ono srpski jezik. Ovo je slavenski jezik koji smo mi pokupili od Slavena. Nešto slično ste napravili i vi dole kad ste došli s tim, što ja znam da su Bugari, i kad su dolazili, kako su dolazili, kakav su narod bili, koliko su bili moćni i tako dalje. Ali ja ne znam, ako imate negdje u arhivima, ispravite mi pa pokažite odakle su to Makedonci došli na ove prostore. Makedonci nastaju u današnjoj Makedoniji, osamostaljuju se, žele svoj suverenitet, svoju samostalnost. Svako ko je normalan, a Bugari su normalan narod i Bugari su me malo razočarali. Oni vas trebaju pustiti, ne ometati vas nimalo, nego ako ste jednokrvna braća, trebaju vas lijepo pustiti da vi složite svoju državu, jer imate problema i bez Bugara. Dosta. Gospodine Prkačin, Molim. neste poznatna makedonska javnost. Ko je Ante Prkačin? Čovjek koji го споделува порнешниот македонски премиер Љупчо Ѓорѓевски и како вели хрватските историчари objavio šokantne informacije za Makedoniju. Ko je Ante Prkačin? Pa ljudi misle da sam ja historičar. Ja se nikada historijom bavio nisam. Možete Zvanično, osim privatno. Tvrdim, dovedim bilo kog historičara na raspravu. Ja sam neki dan išao u Sarajevo sa akademikom Kurćehajićem raspravljati o povijesnim činjenicama. Ja mislim da ih ja znam bolje nego on. I dobro, ko je Ante Prkačin? Ante Prkačin je ovako, od roditelja Hercegovaca. Jeste general, tako? Ratni general HOS-a, Hrvatske paravojske. To je hrvatski oružani snaga, je li tako? Tako je. Da. Što to znači, da rečem? Znači, vi imate HVO, to je hrvatska vojska, imate HOS, to je hrvatski oružani snaga. Hrvatski. Znači, jedната je regularna vojska, da, a втората je paravojska. Paravojska. Ta paravojska je nastala kao reakcija na stanje u Hrvatskoj, odnosno Hrvatska stranka prava. To je Ante Paraga. To je Ante Paradžik i Dobroslav Paraga. Oni su bili na čelu te stranke. Nezadovoljni su bili Tuđmanovom reakcijom na srpsku agresiju.
i odlučili su stvarati svoju vojsku. Što je dvojbeno koliko je to politički ispravno u ratu osnivati drugu vojsku. Ali na sreću, duh hrvatskog čovjeka i moj i svih nas Hosovaca je takav da nigdje nismo dozvolili ući u sukob sa regularnom hrvatskom vojskom. Jer ako hoćete izgubiti rat, specijalno obrambeni rat, napadački rat možete imati. Srbi su redovito imali paravojsku da čine zločine, to su naslijedili od Turaka da čine. Dobro, ali u obrambenom ratu, kad imate dvije vojske i dva zapovjedništva, to je katastrofa. Mi smo uspjeli, zahvaljujući geniju hrvatskog naroda i zrelosti nas Hosovaca, da se nigdje ne sukobimo sa regularnom hrvatskom vojskom i da gdje god im se pridružimo, da svaku zapovjed izvršimo, samo smo mi radili ozbiljnije i teže zadatke. Na jednoj od onih konferenciji za poravnašnja Jugoslavija, Da. Lord Peter Carrington, koji je jedan od kopredsedavačite na ta konferencija, to spored kažuvanja, go praša Franje Tuđman, a na koja vojska ste vi vrhoven komandant? Бидејќи на теренот има две войски. Едната е ХВО, Хрватска войска, и втората е ХОС, односно Хрватски оружени снага, која е паравојска. Да. И тогаш почна процес на разоружување и на страснување, на претопување на ХОС во структурите на Хрватската войска. Меѓутоа, вие сте генерал во структурите на ХОС. Да. И има контраверзи многу за вас, пред да дојме нели за овие историски дел да ве прашам. Славонски Брод, па не знам, некои истражувања на Ал Джазира и на Бирн, споменат некои 4 имиња убиени тамо на нивна семејна куќа. Кој то на хрватском каже? Кажам да има веома контраверзни. Тоа е Ал Джазира, тоа е Бирн, некој истражување, де каже да су убиени 4 Срба од постореби каде сте ви командант. Ja sam čuo puno više. Ја сам Ja sam čuo da sam u Sijekovcu, mjestu preko Save. Sava dijeli Bosanski i Slavonski Brod. Брод, така е. Ja sam optužen za težak zločin u jednom mjestu koje se zove Sijekovac. Така е. Tako je, da. Да, Сијековаc. Međutim, ja i moji ljudi taj zločin nismo počinili. I ja sam napravio nešto što je neobičajeno na ovim prostorima. Dakle, kad su me pozvali u Banja Luku 26.3. ili 27.3. na 17. godišnjicu te bitke u Sijekovcu, ja sam otišao u Banja Luku na televiziju Republike Srpske. To bi otprilike izgledalo kao kad bi Arkan uskrsno pa došao u Zagreb na televiziju. Očekuju monstruma, jer ne samo to da sam napravio pokolj u Sijekovcu, nego da sam neka dva autobusa srpske djece, čak ne srpske, nego Romića, malih dječaka i djevojčica romske nacionalnosti koji su išli sa Drine iz Zvornika ili nekog drugog mjesta na Drini, nekud su bježali prema zapadnoj Evropi. Ja sam zaustavio te autobuse, potuko svu tu djecu i liječnička ekipa im je povadila organe. To su obvinovanja. Gdje je kraj srpskim maštarijama, da ne kažem lažima? Ovo Al Jazeera го пишува, на пример. Al Jazeera je... Бирн исто така, нели тие ве обвинува дека 4 деца, кај што се 3 сина и сопругот на Милија Зечевиќ, на семејниот прак, дека луѓе постројби, како ги нарекуваат, значи под ваша команда, ваша контрола ги убиле. Тоа е, нели, јас не навлагам во тоа, не сум дошол у Загреб да правам емисија за тоа. Не, па мене е драго да то спомни свак. Но чисто да вас питам кој е Анте Пркачен, чисто да зна македонска публика, да сте ви били генерал, да сте учествували у тај рат 91-92 godine i to je to. Makedonska publika kad mene vidi, kad me dobro pogledi, oni vide da sam ja hrabar i odlučan čovjek, ali da ja razvojnik nisam. Ja sam sa ponosom rekao, i to ti kažem ovdje. A ko je htio da vam pakuje, recimo to? Doćemo i do toga. Sa ponosom sam rekao da je jednom zgodom jedan zarobljeni srpski vojnik kod mene... Tije se vikat Milan, Petar i Vaso Zečević, to su sinovi, i дека таткото се вика Јово Зечевиć. Doćemo do njih. Ubijenih na kućnom pragu. Da su oni ubijeni, jesu ubijeni, ali nisu ubijeni od mojih ljudi. Ali da završimo ovo što sam rekao. Slobodno. Jednom zgodom je jedan zarobljeni srpski vojnik kod mene dobio pljusku od mog vojnika, šamar, jer ja nisam stigao reagirati. Ja sam se u ratu viteški ponašao. I to je, šta ti misliš? Da sam ja počinio taj zločin? Ti razumiješ što ja rekao malo prije? Da sam ja u Banja Luku otišao, u Republiku Srpsku raspravljati na tu temu. I prvo voditelja pitao gdje vam je vaš general Slavko Lisica. A drugo sam ga pitao, dajte mi fotografiju ubijene žene
ubijenog djeteta, ubijenog srpskog civila, pa i srpskog vojnika koji je ubijen hladnim oružjem. Ja sam svoju vojsku doveo, ne vojsku, nego ja sam doveo jedan vod, jer je Bosanski Brod već pao. Prvo sam išao u Bosanski Brod 3.3. spasiti muslimane i Hrvate od srpske navale. Onda sam se malo posvadio sa lokalnom upravom u Bosanskom Brodu i nisam im više htio pomagati. U međuvremenu su ih Srbi pomicali. Pomakli su ih Srbi 10 kilometara, gotovo čitav Bosanski Brod zauzeli. I jednoga dana ja idem u Sabor, ja sam i tad bio saborski zastupnik, kao sada ja idem. Znači, cijelo vreme i dok je rat u Bosni, vi ste saborski zastupnik. Znači, ostavim Sabor, idem na ratište. Vi ste načelnik ratnog stožera HOS-a. HOS-a. Da. To bi značilo kao generalštab, otprilike. Tako, kao generalštab. I, dakle, vraćamo se na ovo što se dogodilo u Sjehocu, Zečevići koje spominješ. Ja hoću ići u Sabor. Međutim, poziv alarmantno pada sve. Srbi će izvršiti pokolj, naši su se povukli, nered je tamo, trebalo bi ići. Zove me čovjek s kojim sam jako dobar, ministar Vekić, ministar policije. Da nije Vekić nazvao, ne bih ja ni išao. Mi ne možemo više preko mosta preći u Bosanski Brod, jer su Srbi zauzeli most i pomakli zapadno 5 ili 10 km naše snage. Mi sa 2 čamca, u 2 čamca je stalo jedno, pa skoro su se izvrnuli ti čamci, stalo jedno 27-8 ljudi. I dolazimo u mjesto Sjekovac, koje je od Bosanskog Broda zapadno. Lokalno zapovjedništvo, pitam što i kako je, da mi na brzinu predoče kakva je situacija. Kad su oni meni ispričali što je, Srbi ih potiskuju. Srbi su na istoku, mi smo na zapadu. Srbi potiskuju našu vojsku. Ali u ovoj našoj, u našem dijelu, postoji jedna srpska enklava. Postoje ti Zečevići, Bačići, Miloševići, ja više i ne znam ta prezimena. Oni su tu. Ti Srbi se ne uključuju u rat, ali imamo informaciju da je među njima 30-ak takozvanih belih orlova, znači tih njihovih dobrovoljaca iz Srbije koji su dolazili ovamo. I sad se ne zna što raditi. Ja pitam domaće ljude. Dobro, ja sam došao, što hoćete? Hoćete li da idemo na iznenađenje? Da ovima probijemo liniju na 2 mjesta i da ih potjeramo? Jer znaš kako se ratovalo u početku? Kad probijemo mi njihovu liniju, onda ih možeš 10-15 km nestaju, a Boga mi slično je bilo i kod nas. Mi ćemo im sigurno probiti liniju na 2 mjesta i da ih pomaknemo. Teško će to biti, vele, ukopani su i minobacači ovdje, topništvo i teško će biti. Pa velim, ovi Srbi što su tu, hoćete pustiti mene da idem pregovarati, jer ja sam vrijedio za čovjeka od riječi i ti Srbi mene znaju. Ja sam u Slavonskom Brodu držao lokale, diskoteka, oni su dolazili kod mene. Ja sam sad mnogima bio dobar, ali jednostavno vrijedio sam za čovjeka za koga riječ nešto znači. I ja kažem, ja ću ići pregovarati s njima. Da im dozvolimo, tu može početi uskoro žestoki rat. Kako ćemo mi reagirati? Mi se tučemo s njihovim koji nam dolaze s čela, a oni su nam tu negdje bočno ili iza leđa. Da im ponudimo da se izvuku, neka ostave oružje i neka se izvuku, neka izađu, to je najbolje. Međutim, domaći ljudi ne znaju što će i kako će. Izgubili se potpuno. Pa evo, hoćete pustiti mene da ja preuzmem zapovjedništvo. Sad tu malo i taštine. Uglavnom, petljamo se mi 3 sata. Da meni u jednom trenutku pukao film, nemojte me zajebavati. Šta ćemo raditi? Imam u Saboru ozbiljne rasprave. Velim ovako, ako niste načisto, hoćete da idemo ove, mislim da se to zove Vasićev Sokak, gdje ste istrubili. Hoćete da idemo pregovarati s njima. Ako neće pregovarati, hoćete da ih blokiramo, da ih zarobimo uz uvjet da nikome dlaka s glave pofalit ne smije i tako dalje. Uglavnom, domaći ljudi ne znaju ništa. Ja kažem, ja odoh u Sabor i sjedam u čamac i kažem zapovjedniku Bosansko-Brodskom, to je u Bosanskom Brodu bilo. Hoćeš da svoje ljude vodim nazad ili da ih ostavim ovdje?
Sad on razmišlja, kaže, bolje ostavi ih tu, ali molim te, podvuci im da moraju striktno slušati, pridržavati se naše zapovjedi. Može. Ja ostavim čovjeka, ostavim u zapovjedništvo, sjednem u čamac, preko Save, u auto od Broda do Zagreba se inače putuje 2,5 sata, tad smo mi putovali 7 sati, jer su to Srbi sve izblokirali, pa do mađarske granice i tako dalje. I odakle je to krenulo? Dolazim po noći u Zagreb. I ujutro u Sabor. I ulazim u Sabor tajnica ministra Vekića. Mene za ruku, brzo, ministar te treba. Ministar na stolu papir. Kaže, čitaj, ja čitam. Noćas je Prkačinova grupa u mjestu Sjekovac pored Bosanskog Broda likvidirala veći broj osoba srpske nacionalnosti koje su htjele predati oružje. Ja u šoku, čitam još jedno. Dođem sebi. Mislim da se čak nešto i opsao. Ministar kaže, da nazovi, vidi li ko tvojih stradao. A kaže, slušaj, Ante, mi smo bili bliski. Ovo mi nisu poslali Srbi, ovo su mi poslali naši. Vidite koliko vas vole. To vam je bio čisti jal, jer kad su bili teži zadaci, opasni, onda su Hosovci uvijek išli. A vi u svakom narodu i u svakom ratu imate junaka koji junačko srce nemaju. Onda su kivni na one koji imaju hrabrost i nešto napraviti. To je čist, to je nije krenulo od Srba, nego od Hrvata. Така да кажете, дека и во текот на таа војна 92-95 година. I da završim priču dalje. Kad sam ja nazvao, javio se meni moj zamjenik koji kaže ovako, išli su u jednom trenutku domaći ljudi na pregovore. Srbi su im rekli da dođu na pregovore. Krenuli su tamo, pozvali su nekolicinu nas da ih zaštitimo. Međutim, umjesto pregovora, Srbi su ih dočekali ručnim bombama. 6 mojih ljudi je ranjeno ručnim bombama, a 2 mecima. Ja sam to i u Banja Luci rekao. Mojih 6 ranjeno ručnim bombama, 2 mecima, 2 su podlegli. Koliko ste vi imali žrtava, ja to ne znam. Ali ono što sam čuo, to je bilo tako. Nakon toga se moji ljudi izvlače. Ranjene u čamce, preko Save, odlaze u Slavoniju. Tamo se bitke nastavljaju. I tamo je zaista, to nema dvojbe, da je poginulo tih ne 4, nego 14 ljudi. Jesu oni poginuli u borbi, ili su oni poginuli ovako, ja pretpostavljam da su poginuli u borbi, jer se ko je ručnim bombama izranjavao moje ljude, ko je 2 pogodio mecima i ko je mojih Hosovaca, plus još nekolicina. I na koncu, pazi, do današnjeg dana Srbi nisu završili tu istragu. A znaš kad Srbi ne završe istragu, znaš šta to znači? To znači da im rezultati istrage ne odgovaraju. Nego onda je bolje petljat, neka se to misli, pa onda što su, pošto se dokazalo. Pazi, još jedan, neki dan sam gledao nekakav portal, klip, jer je, danas je koji 28 ili 9. Da. Pa prije dan, 2 je bila godišnjica, koja 30, ovo je danas, to je bila 32. godišnjica. Pa su onda, pošto se dokazalo i zna se da sam ja napustio zapovjedno mjesto, odnosno da sam napustio ratište, da sam otišao, onda su ubacili mog brata, pokojnog Marka, da je on bio tamo. A Marko bio tad na liječenju u kliničkom centru u Ljubljani, jer je teško stradao. Sad ću ja napraviti jedan video uradak, pa ću im opet, uglavnom, otišao sam u Banja Luku i tražio Slavka Lisicu, njihovog generala, da se mi nađemo i da razgovaramo, on nije htio doći. Da ima bilo što, da ima imalo istine u tome, pa oni bi mene zaustavili, priveli, hapsili, zatvarali, ispitivali. Nikome pipnuo nije. Gospodin Ante, snijeme tuka u Zagreb, snijemo ovdje u Zagreb. Od 41. do 44. godine ovdje je živeo Vančo Mihajlov. Da. Bio je kuća do Ante Pavelića. Da. Jel znate nešto više? Pošto kažete da ste historičar, amater i da vam je to hobi, jel ste u ti vašim istraživanjima došli do neke podačake? Ja ništa nisam istraživao, nego pročitao ono što je zapisano, to sam pročitao. Dobro, jeste našli neke... Znam toliko koliko i vi. Znam to da su oni bili dobri, da su oni bili bliski i tako, ništa više. Dobro, a zbog čega je recimo Vančo Mihajlov, njemu je dozvoljeno da ostane u Italiji, da žive u Rimu, da bude u
blizini Vatikana, Paveliću nije dozvoljeno. On je morao da emigrira preko Španije pa onda do Argentine. Slučaj, pa to je jasno. Pavelić sudjeluje u ratu. A Vančo Mihalov ne. Da, to ti je to. Pavelić sudjeluje u ratu i Pavelić u stvarno jednoj iznimno teškoj situaciji. Da se Broz nije pojavio, Pavelić je imao mogućnosti vući druge poteze, ali kad se rat završava, i na koncu u tom video uratku stoji, ja kažem to, taj s kojim ja raspravljam, to je nekakav profesor, ja mislim da on i doktorirao, taj ništa ne zna. Mislim da sam ja u tom klipu rekao, ali još sam ja na nekoliko mjesta spomenuo kako Paveliću zamjeram 43. i 4. 41. i 2. on nije mogao ništa drugo uraditi nego što je uradio. Jer što se događa? Hitler, kod nas ljudi ne znaju, Hitler nije volio Hrvatsku i Hrvate, on je volio i cijenio Srbe. Hitler je volio i cijenio Srbe. I Hitler je rekao ovako, ja sam Srbima, iako se radilo o Jugoslaviji, kad je išao princ Pavle pregovarati sa Hitlerom, postavio 6 uvjeta. I Hitler je prihvatio svih 6 osim 7. A znaš koji su to uvjeti bili? Prvo, da će Jugoslavija potpisati protokol o pristupanju Trojnom paktu, ali uz uvjet da se ne mora oružano uključiti u borbu njemačko-talijanske fašističke vojske protiv njihovih neprijatelja. Hitler prihvaća. Drugo, Jugoslavija ne mora preko svojih prostora propustiti njemačku oružanu silu. Hitler prihvaća. Treće, Jugoslavija ne mora preko svojih prostora propustiti niti njemačke ranjenike koji se vraćaju sa istočnog bojišta. Dalje, u stvari ovo je bilo čak prvo. Jamči se sigurnost granica Jugoslaviji specijalno od talijanskog posezanja za hrvatskim prostorom. Jer mi smo graničili tada sa Njemačkom, zato što je 1938. godine izvršen Anšlus Austrije. I Austrija postaje dio Njemačke. Znači, osigurane su jugoslavenske granice od Italije, razumije se i od Njemačke, jer Hitler je njemački firer. Obećano je Jugoslaviji da će dobiti grčku luku Solun. Sve Hitler prihvatio, jedino zadnju stavku nije prihvatio. Zadnja stavka je bila da će se to obznaniti, odnosno objaviti. Hitler ne prihvaća da se to objavi. I taj protokol se 25.3.1941. godine potpisuje u Beču. Zanimljivo da je Ivo Andrić bio jedan od sudionika, Nobelovac je bio jedan od sudionika potpisivanja tog protokola. Međutim, nakon 2 dana Srbi u Beogradu izlaze na demonstracije, bolje rat nego pakt, bolje grob nego rob. Ozbiljni historiografi tvrde da je to sve djelo engleske obavještajne službe, jer zaista nositelji tog puča su bili general Simović, Ilić i Mirković. Svi su bili plaćenici engleske službe. Jedan ozbiljan momak među Srbima, neki Darko Trifunović, ja njega pogledam često, on čak korijene vuče iz ovog Sijekovca, koje se meni stavlja na dušu. On tvrdi da je to djelo ruskih tajnih službi i ne samo to, ne samo taj 27. znači taj dan puča, taj dan puča, nego on optužuje Ruse i za smrt, a vjerojatno najmudrije srpske vladarske glave Mihajla Obrenovića, i za smrt ovog Aleksandra Obrenovića, i za crnu ruku i tako dalje. Mislim, zanimljiva priča, ali paš, šta se događa u Beogradu tada? Pakt se poništava, Hitler vojno intervenira, bijesan intervenira, Jugoslavija sramno pada. Vrlo sramno. U roku, bezuvjetna kapitulacija je potpisana 17. već se 15. znalo da će biti kapitulacija.
Draža Mihajlović se u to vrijeme nalazi 10. travnja kad je proglašena nezavisna država Hrvatska u Zagrebu. Draža Mihajlović je bio na relaciji Đakovo-Osijek. 11. je prešao Savu kod Šamca. Srušio most, zasuo sa grupom oficira i podoficira, išao u rejon Dervente, Doboja, Maglaja i Draža je htio pružiti otpor. Draža je antifašist. Draža je antifašist. I antifašist i fašisti. Moglo se dobiti isto dobro. Dakle, Draža nije tog 17.4. bio je u Maglaju, kad je čuo da je potpisana bezuvjetna kapitulacija. On je nije prihvatio, nego je sa grupom, neki historičari kažu 30-40 ljudi, neki 50-60, da je krenuo pješice preko Bosne za Srbiju. Kod Zvornika prešao Drinu, on je išao na planinu Rudnik i stao slučajno na Ravnoj gori i vidio da je Ravna gora bolja, da ima tenkovsko neprohodne pravce. Ko imao ta tenkove? Imali Nijemci, jel tako? Znači, to je njemu odgovaralo da pruži. On je čak u početku nešto malo i pružio otpor Nijemcima, ali je vidio da je to sve skupa besmisleno. Zašto? Zato što su Njemci vrlo brzo išli na onu svoju obznanu. Za svakog ranjenog njemačkog vojnika ubit će 50 Srba, za svakog ubijenog njemačkog vojnika ubit će 100 Srba. Draži je bilo žao da mu ginu Srbi, da uludo gube glave i stao je sa tim svojim akcijama. Međutim, javnost kod nas ne zna, kod vas još manje, da su Draža i Broz 2 puta pregovarali, da su se našli. Prvi put su se našli 19.9. u kući srpskog junaka iz prvog rata Vojvode Živojina Mišića. Jer je Aleksandar Mišić, sin tog Živojina Mišića, bio u Dražinoj blizini, bio oficir, Dražin oficir. Našli su se Broz i... Jesi čuo za... A jesi? Ajde pa neka zbog gledatelja. Našli su se Broz i Draža. Pa se našli nakon toga. Prvi put u Struganiku, drugi put, mislim da se našli u Brajićima nakon 20 dana. Uglavnom, Draža u jednom... Broz nudi Draži da bude zajednički zapovjednik vojske, partizansko-četničke vojske. Draža ne prihvaća, nego Brozu kaže da je avanturista. Veli mu, ja sam generalštabni oficir. Meni su jasna prava okupatora na zaposjednutom prostoru. Je li nam Nemac nudio pakt? Jesmo ga potpisali? Pa smo ih prevarili. Pa smo tražili rat. Pa smo rat kukavički izgubili. I šta sad? Da ubijamo Nemca iza Ćoščeta i za svakog ubijenog Nemca ubit će mi 100 Srba, za ranjenog 50. Ne dam da mi Srbi ginu. Brozu je odgovaralo da Srbi ginu. Jer što Srbi ginu od Njemaca, stvorit će se gnjev kod naroda i nastati će rat koji, ponavljam, uopće nije trebao. Taj jedan nužni rat u Jugoslaviji, na prostoru bivše Jugoslavije, između Srba protiv svih ostalih, a prvenstveno Srba protiv Hrvata i bosanskih muslimana, Broz je pretvorio u klanje Hrvata i Hrvata na relaciji Ustaše partizani, u klanje Srba i Srba na relaciji Četnici i partizani, u rat svih nas protiv Hitlera, a trebalo je, taj rat nama nije trebao jedno Brozu, trebalo je sačekati kao što su čekali Bugari i neki drugi narodi i to bi sve skupa sasvim drugčije izgledalo, ali da se nije Broz uključio u taj rat, ne bi bio to što je. Велите Бугари загинале околу 20.000 во текот на Втората светска војна, а Југословени некаде околу 1 милион 20, милион 50. Отприлика тука. Iako jedna anketa kaže ovako, ajde kad spominjemo ankete. To je jedan Crnogorac, Đorđe Borozan. Nedavno sam ja dobio, poslao mi je nekom tekst, poruku. Navodno da je to njegovo dijelo na 500 stranica bilo, ali ja sam dobio vrlo, vrlo skraćeno izdanje. On kaže da je 1931. godine vršen zadnji popis stanovništva u bivšoj Jugoslaviji. Po narodima i narodnostima. A 1941. se nije moglo vršiti popis jer je počeo rat, nego tek 1948. I potom popis Hrvata fali 4.000. A Srba ima 500.000 više ili 700.000 više. Što je najobičnija laž njihova, te Jasenovac, te Jadovno i tako dalje. To su izmišljotine i laži. U tom ratu su stravično stradali Hrvati.
da ne bi ljude zbunilo, 4000 Hrvata manje. A gdje je prirodni priraštaj koji je bio ogroman u to vrijeme? Da je išlo normalno, nas bilo vjerojatno 7-800 tisuća, nas bilo milijun više. Ne ги сакате србите. Molim? Не волите Србе. Ne mogu reći. Evo, ja imam jedan... Dobro, vi ste iz Slavonskog Broda, tu ima okolinu ima dosta Srba. Pa ja čak pazi, ovo djeluje Bogu. Ja Srbe volim. Ja ne mogu bez Srba. Ja sa Srbima moram trgovat, pjevat, razgovarati ili se tući. Šta bi pričali, šta bi pričali ako ih ne volite? Ako ih volite i ovako ih napadate, govorim istinu. Šta bi pričali ako i tek onda ne volite? Isto bi pričao jer ja govorim istinu. Ja sam poznat. Mene je zvao Srbin iz Trebinja nedavno. Imam u Srbiji prijatelja koliko hoćeš koje sam stekao preko mreža. A dobro, jel poznate situaciju u Bosni? Vrlo. Koliko godina ste bile? Pa veći su krivci za ovaj cirkus u Bosni i Hercegovini sad bosanski muslimani nego Srbi. Za ovo stanje u Bosni i Hercegovini su veći krivci bosansko-hercegovački. Vas su masakrirali na socijalne mreže za onu vašu izjavu oko muslimana, da su to poturčeni Srbi, Hrvati, Makedonci i tako. I onda su vas masakrirali. Pa nek su, baš me briga. A nek izađe neko sa mnom u emisiju pa dokaže suprotno. Išao sam im akademiku, Kurće Hajiću. Ići ću opet. Nekad su me voljeli do obožavanja bosanske muslimane. A sada vas napadaju. A znaš šta sam im rekao? Ja sam jednako govorio istinu i onda i sada, samo onda je vama istina odgovarala, sad vam ne odgovara. Dobro, gospodine Prkačin. Rećemo HOS, Hrvatski oružani snaga. Koliko godina je trajala ta formacija? Nije ona tako dugo trajala. Ona je trajala jedno... Segmenti HOS-a su trajali svih 5 godina. Pojedini dijelovi. A glavnina HOS-a je trajala jedva godinu dana. Je li završio neki HOS-ovac ili pripadnik vaše postrojbe na Haškom tribunalu? Nijedan. Nijedan nije osuđen? Nijedan nije ni suđen. Ne da nije osuđen, nego nije ni suđen. Znate zbog čega vas optužuju, recimo? Da preko te postrojbe HOS-a vi ste trebali žigosati hrvatski narod. Da je u navodnicima genocid. Isto kako NDH. Da je Ante Pavelić u stvari realizirao projekat NDH da može prvo dođe konflikt između Hrvata i Hrvata, partizana i ustaša i domobrana. Ali da je to neki engleski projekat koje je i Tito sprovodio, a i Ante Pavelić. Da su oni u stvari sprovodili jedan isti projekat od jednog istog šefa ili istog gazde, a da i vi učestvujete u tom procesu. Tuđman je u stvari neka personifikacija Tita, a vi ste neka personifikacija Ante Pavelića. Pa imate i ime, onda ste Ante Prkačin, što se kaže. Valjda vam je ime isto sa Antom Pavelićem. To je pojednostavljeno. To je jako pojednostavljeno. Ne, ja kažem kako vas ovi vaši neprijatelji, a za prijatelje nećemo pričati. Da bude interesantno. A šta ti ja rekoh malo prije? Ko hoće, kad hoće, gdje hoće da se nađemo. Ja sam u sukob sa našim premijerom došao zbog činjenice da on ne želi istražiti Jasenovac, jer taj logor o kom Srbi pričaju 700.000 poginuli. Gospodine Prkačin, jedan čovjek da je poginuo u Jasenovac je puno. Slažem se. Znate, mi pričamo da pričamo o šećernoj repi ili da pričamo o kukuruzu. Pa ima toliko kukuruza, pa ima ovoliko kukuruza. Jedan, pazite, to je za jedno, vidi, otvaranje logora je čin genocidni. Bilo gde. I sada u Ukrajini. A šta ako je radni logor? Pa nije bio radni. A bil ti malo poslušao? Pazi, ovo je prva neozbiljnost od tebe. Ako vas ja pitam recimo za Golog otoka, šta bi vi rekli? Nemoj nešto malo polako. Pa on je bio radni logor, znate, po toj istoj logici. Da. Ali vi kažete da je nakon... Ma ništa ja ne kažem, prekinuo sam, nisam ništa rekao. Ajde, pa vi pričate cijelo vreme. Ovo što si rekao u početku, to je glupost, a ti si inteligentan čovjek, nisi glup. U očima ti ne piše. Ti kad meni, nemoj skače, uhvatilo ste, nema više. Rekao sam, niko mi više neće skakat, uriješ dok ne završi misao. Možda pustim ja tebe. Aj 5 minuta pričaj, ja ću šutim. Ja ću vam dozvoliti. Pričaj 5 minuta. Ali nemojte, znate, da branite nešto što se ne brani. Pa ti ne znaš uopće šta ja branim. Dobro, evo šta branite? A
ne znaš. Evo kazite. Pa me meljaš bez veze. A šta je Jasenovac? Pa hoću ti reći sljedeće. Čovječe Jasenovac? Boži, kad mi čovjek kaže... Ajde. Što ajde? Što sad? Evo Što ne kažite. ušutiš dok priča? Ajde, slobodno. Pa što ne ušutiš? Evo. Hoćeš da ja šutim? Evo 10 minuta priča, ja neću riječ reći. Dobro. Ja počnem, isto ćeš mi Evo sad ću vas kurče, pitati. haj ćeš mi skakat, Ne. vidim da ćeš mi skakat Ne, u riječ jer si ne, ostrašćen. ne. Ovo je najveća glupost koju može izreći jedan ozbiljan čovjek. Evo, opet skaču Gospodine riječ. Prkačin, pa ja sam Makedonac. Pa ja ne mogu rešiti hrvatsko-srpski sukob. vidi, Ali ti si- vas pitam čisto civilizacijski. To je logor. Da li je jedan? Ma ne da li pitaš, je nego 100, ti mene da pitaš li je i 700? skačeš u riječ. Ne radi evo se, ti si to upitao. Evo vi objasnite šta je Jasenovac. I opet ćeš mi skočiti u riječ. Ne, neću. A sad ću ti objasniti. Neću. Prvo ćemo, kažeš, jedan čovjek poginuo. E sad ovako. To je najveća glupost koju ozbiljan čovjek može reći. Dobro. Srce parajuće, što je ljudski život ja dobro znam. Ali kad se u svijetu kaže da je poginulo 50 ljudi ili 100 ljudi, pomoz Bože, a kad se u svijetu priča da je poginulo 700.000 ljudi, to je stigma koja se ne može obrisati. I ovo nemoj, molim te, više nikad nikome Dobro. reći. Koliko? Jel to, znaš koliko je u Jasenovcu poginulo ljudi? Koliko? Ni slično onih 80.000 koje pišu, nego ću ja tebi ispričat podatke. 1963. godine je bilo iskopavanje Jasenovca. Dobro. Jesi čuo za to? Nisi. 1963. bilo iskopavanje. I to sa one druge strane, Dodikove strane, ja je tako zovem, sa desne strane Save u Gradine. I pronađeno 400 i nekih 70-80 žrtava. Šok. Što je? Uniforme domobranske, ustaške, njemačke. Jel Misić, Srbin? Nemoj prekidati sad, nije. Da, pronađene čuture, pronađene ukosnice, pronađene kišobrane. Dođe iz Zagreba vrhunski stručnjak koji se zove Zdravko Marić. Kaže, ljudi, ovo nisu žrtve logora. Što bi on iz logora išao sa kišobranom na stratište? Što bi on išao sa žlicom, sa porcijom i tako dalje? U samom Jasenovcu, dakle, kad se vidjelo što je, pozvan Dušan Misirača, partizan sa Kozare, koji je zločine činio 45. po Sloveniji, koji je zločine činio na tom istom mjestu. A bio je šef Subnora Bosne i Hercegovine. Naredi odmah da se zakopa, da prekine istraživanje. U Jasenovcu je rađeno takozvano sondiranje. Sonda, rupa 2 sa 3, duboka 2 metra. Rađeno je najprije 20 sonda, a onda poslije toga kažu da je urađeno još 50-ak. Prema rezultatima pronađenog, nigdje masovne grobnice, pronađeno u tim sondama nešto manje od 200 ljudi, procjena da je tamo sahranjeno oko 2000 ljudi u Jasenovcu. Onda ovaj lažljivac Ivo Goldstein, kao hrvatski povjesničar, videći da nema dokaza jer tamo zločina nije bilo. Prvo kažu, ali leševi su plivali Savom. Onda im Igor Vukić, hrvatski pravoslavac, neki kažu Srbin koji istraživao Jasenovac, jer je njegov djed bio u Jasenovcu i kad je djed slušao priče o Jasenovcu, rekao je nije to tako. Onda im Igor Vukić kaže da su 10 kilometara Savom prema Beogradu, da su prostor kontrolirali Srbi, partizani i četnici, da su plivali leševi, ljudi bi ih vidjeli i registrirali. Dalje, kod Bosanske Gradiške je bio pontonski most, malo veći šaran, kad je uginuo, ne može proći. Svaki leš bi stao. Leševi su do Beograda dolazili samo 45. godine, kad je brod to preuzeo. Dalje, jama Jadovno, spustili se speleolozi. Izvjesni Đuro zatezalo, priča 40.000 žrtava Ustaše bacile u Jadovno, Goldstein kaže 25.000. Spuste se speleolozi, ne nađu ni jedan jedini kostur. A jesi čuo za Hudu jamu? Nisi. U Sloveniji... Vi ste rođeni u Slavonski Brod, da, tako? Da. A koliko je udaljen Slavonski Brod od Jasenovca? 80-100 km. Znači blizu je to. Blizu je to. Znači, mogli ste i kod dečaka otići tamo. Jesam ja otišao tamo i vidio to. I vidio sljedeće. Znaš zašto sam otišao? A je li Mesić tu u blizinu Slavonskog Broda rođen? On je u blizinu Osijeka, je li tako? Nije, on kaže da bi on trebao biti ovdje kod iz Orahovice. Bijela crkva, nešto ili slično. Ali on ti je ovako, on ti je o tom Jasenovcu govorio isto što i ja 91. godine, onda se preokrenuo. On je rekao da nije točno da je 700.000, nego da je negdje oko 80.000. I on, i Ivo Banac, koji vam je hrvatski historičar, koji je predavao na Jelu. Znam, ja Banca znam. Da.
Naćiš jednu emisiju gdje Banac ja Da. nije znao izaći iz studija Da. nakon razgovora I sa oni mnom. kažu da je 80.000. Ali to je unutrašnjo pitanje Hrvatske, nije Ali nije moje. ali su ljudi Da. pronašli da nije ni to, da je to, da su te žrtve koje su popisane tamo, da su pronađene po logorima. Znači, vi hoćete da kažete da Artuković, Maks Luburić, da oni u stvari nisu, oni su kao onaj Zagor Tenej, da su oni neki crtani romani, neki stripovi. Nismo mi do njih ni da, došli. mi smo, znači, to su neke stripovi, to su neke izmišljotine. Pa vi to tako, Ko- ako vi ko ti- pričate, ko ti je to rekao? tako ako pričate, onda stvarno ste vi amater istoričar, mislim. Pa Vi hoćete da revidirate Ajde, istoriju, ako si a u ti stvari- profesionalac- a u stvari da budete komotan i da kažete, pa ovo što ja pričam, to nije istorijski. Ne, Ja nisam ne. istoričar. Ja iznosim Ja samo istinu. čitam, kažete vi. Ja čitam i povezujem U stvari vi činjenice. čitate to što Odakle si mi sad skočio na Luburića? Vi u stvari čitate to što vam odgovara. Ne, ja čitam sve. Onda to nije istorija. Čitam sve i ono što mi Ali to nije predmet. Ja sam došao ovde da pričamo o Brozu, o Josipu Brozu. Vidi, ti si ostrašćen i lupetaš bez veze. Jas. Pa šta Ali imam? nemoj ovo iskreno, to ostavi, nek narod se Ama ja vidi. šta imam? Ko je tebi spomenuo Luburić? Ama ja šta imam veze sa Ko Jasenovcem? ti je, pa ti si pitao Pa za ja nemam, Jasenovac. ja nemam nikakav emotivan odnos, mislim, imam kao čovjek, civilizacijski, ali ja nisam ni Hrvat, nisam ni Srbin, mene to ne tangira, ja nisam Vučić ili ona njegova mašinerija pa radi onaj film za Jasenovca i pravi propagandu pred svakih izbora oko tog pitanja. Mene to ne zanima. Zanima to tebe, ti se ostrastio. Jedan čovjek je puno. A kamoli 80.000 ili 2.000. A vi kažete to je radni logor. Pa okej. Pa to je bio radni logor, da. To je dokazano da je bio radni logor. Nije bilo nikakvog ubijanja. Pa i u radni logor se ubija. Pa i tako, ubija se. Svako da se ubija. Isto ko na A Goljotu. kako ćeš vidi? A kako ćeš ti štiti državu u onom trenutku? Kako ćeš štiti? Jer se mi razumijemo. Čovjek koji je zato... Oni su stvari ubijali jer su štitili državu, je li tako? Ne, nisu Pa oni dobro, ubijali. pa to je Artuković i Lugurić. Evo ovako vidio, nisu oni ubijali što su štitili državu, jer je Srbin pronašao. Viš kako se A ostrastio. Srbi su se sami ubijali. Ne, nisu se Srbi sami ubijali. Srbi ubijali Srba. Pa ubijali, bilo i toga. Da. Bilo je Srba koji su bili Samo Srbi. Hrvati nisu ubijali. Kako nisu? E pa koga su ubijali? U stvari Hrvati su Hrvati ubijali, Ne, a Hrvati nisu Srbe. Ma slušaj, a Srbi su Srbe. pa ti si jedan majmun da nađe usto, zekno šamar, izbio bi ti 2 zuba, jebem te usta. A zašto? Ma mrš pičku maternu smrdlju. И ете, вака заврши интервјуто со генералот Анте Пркачен. Станале повеќе од 20 или 5 или 30 луѓе во емисијата во Центар. До сега ниту едно војно лице, ниту еден генерал, така што сега можеме да се пофалиме дека и генерал на спектакуларен начин избегал или го напуштил рингот во емисијата или во интервјуата за емисијата во Центар. Само да објаснам за тие кои немат информации за кого станува збор. Анте Пркачин во врвот на својата војничка кариера е началник на генералштабот на ХОС. Некаде 91-92 година постојат две структури: регуларната хрватска армија и ХОС хрватски вооружени сили. Анте Пркачин се наоѓа на ХОС и во еден временски период кога Хрватска се бори во тој процес на независност. Лорд Керингтон и целата таа екипа му префрлат на Фрањо Туџман или го прашуваат која е регуларната хрватска војска, дали е тоа хрватската армија или структурите на ХОС. Во еден процес од 10 месеци, 15 месеци, Фрањо Туџман успева да ги спои тие две структури. Анте Пркачин, како началник на генералштабот на хрватските вооружени сили, ги трансформира ХОС во состав или како редовна структура на рамки на хрватската армија. Тој началник на генералштабот гостуваше во емисијата во Центар и интервјуто заврши така како што заврши. До недела во 22 часот и до емисијата за мембари вторник 22 часот и 30 минути. Пријатна вечер Македонија, каде да си.